Turabaramukije mwese abakunzi ba Mirimo Kapitunuza muherereye ku migabane itandukanye y'iyi si. Turabakiriye mu mwanya makuru ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News. Uyu munsi rero ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 2025. Turabibutsa kandi gukora subscribe batarayikora, bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu rero turaza kuba turi kwibanda cyangwa se turi kugaruka kubiri kubera mu misozi miremire y'Umurenge. Ni nyuma yaho rero abaturage bakoze imyigaragambyo bamagana ibyari bigize iminsi bivugwa ku ngabo z'u Burundi zabafungiye inzira batakibonaho baca baje guhaha cyangwa se gushaka ibindi biribwa byose bikenewe cyangwa gusura imiryango yabo iri mu karere ka Bijombo n'iri mu karere ka Minembwe. Kuva kuri uyu munsi rero habaga imyigaragambyo yamagana izi ngabo z'u Burundi, ibitero byahise bitangira mu karere ka Mikenke ndetse na Karingi. Ibitero rero bitari byoroshe byaje kuba hahangana twirwaneho MRDP ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi na FARDC n'abazarendo FDLR ndetse n'indi mitwe myinshi yitandukanye yitwaje intwaro ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yibumbiye mu ihuriro rya P5. Aha harimo ingabo za Kayumba Nyamwasa, hakabamwo FRN n'izindi ngabo nyinshi zitandukanye bagiye bahuriza hamwe kugira ngo zibafashe kurwana uru rugamba. Uyu munsi rero imirwano itari yoroshe ikaba yabereye mu karere ka Rwitsankuku. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo imirwano yabereye mu Karingi kugeza birukanye Aduyi bamugeza mu Rwitsankuku nawe utaryamye mu masaha ya 11 zo muri iki gitondo cy'uyu munsi yazutsaga ibitero ku birindiro zatwirwaneho. Haba imirwano itari yoroshe yatangiye 11 kugeza amasaha ubwo twategura inkuru yacu mu masaha ya 1:00 za mu gitondo, ariko twirwaneho ikaza kuba yirukanye izi ngabo zahunze kwinshi, zimwe zerekeza ku Gatongo, izindi ziri kureba uburyo zahura n'izabo ziri za Mikarati, kuko ibyo baboneye muri aka karere bitari byoroshe. Ingabo zatwirwaneho zabyitwayemo neza kinyamurwa kuko zabirahiriye nkuko zitazatega amajosi ngo bateme cyangwa se ngo zirekerere abo baturage batuye muri imisozi miremire y'Umurenge mu karere ka Minembwe ngo bafatwe bugwate cyangwa bicwe bakorerwe jenoside nkuko n'ubundi izi ngabo zigize iminsi ziyitegura. Kuva kuwa gatatu rero imirwano yaberaga muri Bicumbi, ni za Mutunda n'imisozi yunamiye Irwiko irangiza mu Karingi, yaje gusigiza ingabo zatwirwaneho zirukanye abazarendo zikabarenza mu Rwitsankuku ndetse n'igisirikari cy'u Burundi na FARDC ku bufatanye bose mu kurwanya abatutsi muri Kongo ndetse no kurwanya MRDP twirwaneho zibarizwa muri AFC M23. Ibyabaye nyuma yaho abaturage rero bakoze imyigaragambyo bamagana izi ngabo z'u Burundi, bababwiye ko mu gihe bumva bashaka imirwano cyangwa se kuguyobora ngo baganze muri aka karere bazagaba ibitero ahari ingabo zatwirwaneho cyangwa se M23, ariko bareke kwibasira abaturage batuye muri iyi misozi. Ariko ingabo z'u Burundi zo ntizibikozwa, ahubwo zashizeho amabwiriza avuga ko nta muturage ugomba kuva mu Minembwe ngo aje guhaha mu Cindondo kuko ariyo nzira yonyine mwari basigaranye, ahubwo bashyiraho ko n'uzava mu Cindondo aja muri Minembwe azaza nta kintu atwaye mu gihe hazaba hari uwikoreye, bityo rero ko atazemererwa gutambuka. Biba bivuganye ubukana n'uburakari bwinshi. Babajije impamvu y'ibi ngibi bavuga ko atari ngombwa kubibabwira ko byavuye hejuru. Abaturage rero kugeza kuri ubu baratakamba kubera kuburira ibi biribwa, kugeza aho bafashe umugambi wo kubamagana bavuga ko batabashaka, bahavuganywe amagambo atari yoroshe, bagaragaza akarengane ibi bikorwa byo gufunga inzira byakoze ndetse no kwibasira abaturage batandukanye muri iyi misozi harimo amoko yose ari muri akarere ka Minembwe. Iyi mirwano rero ije kubura nyuma yaho izi ngabo z'u Burundi zigeze muri aka karere ko muco hagati, za Mikenke, za Birarumbiri, za Rwitsankuku n'ahandi henshi hatandukanye. Bahaye twirwaneho amasaha 72, abandi bakabaha iminsi 3. Rero abarundi batanze 72, ingabo za FARDC zabarizwaga mu gipupuzi yobowe na Colonel Kembe zo zivuga ko bagomba kubamara iminsi 3. Bahavuye bitaba ibyo bakabagabaho ibitero. Bigaragara ko akarere ka Mikenke kari kiteguwe, kari gakenewe cyane n'ingenzi kuri izi ngabo kubera ikibuga cy'indege ikihabarizwa, kuko bashakaga kugira ngo bazagikoreshe mu buryo bw'indege z'amasikoyi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, kubera ko kuri ubu bakunze gukoresha ikirere mu kugaba ibitero mu baturage ndetse no kwibasira ibirindiro z'umwanzi wabo ari we Alliance du Fleuve Congo. Izi ngabo rero kuva zagera muri aka karere zakomeje kurangwa n'ibikorwa bitari byiza byo kwibasira abaturage, bakigira mu Cabijombo bafasha abaturage bari baragiye inka zabo, barabafunga barabakubita kugeza bamwe bahatakarije ubuzima, abandi baje mu bitaro. Ibintu byabaye tosha, bahisemo umugambi wo kwegera hari ibinindiro zatwirwaneho mu karere ka Mikenke kari kabohojwe nyuma yo kwirukana ingabo za FARDC n'abazarendo bari habarizwaga, bagasekiriza cyangwa se bagatanga umutekano muri aka karere kuko hari n'inkambi y'abaturage b'Abanyamurenge
yahoraga yibasirwa umunsi ku wundi n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo nyuma yo kubambura utwabo twose bakabatwikira amazu bakabangaza bakabarunda muri iyi nkambi. Bakigera muco hagati rero bazanye bazarendo na FARDC babasukaga muri wa mugambi wabo kurimbura abanyamurenge n'ibyabo. Basanze abaturage bari bahororeye inka zabo ntibazuyaje barazitwaye ndetse n'abungeri bahatakariza ubuzima bishwe n'iri huriro ry'ingabo rigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo abarundi FARDC na Mai Mai. Kuri ubu izi nka rero zikaba zaramanutse umushasha we zerekeza za Fizi, bikekwa ko izi nka zerekeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biri mu zatangajwe n'abaturage bandamanaga cyangwa se bakoraga imyigaragambyo muri aka karere ka Minembwe bagaragazaga akarengane kabo, bakibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyavuye iwabo kikaza kwifatanya n'umwanzi wabo mu kubarimbura ari abaturage badafite icyo bapfa. Mu magambo yabo bavuze ko bo bifuza ko abarundi basubira iwabo hanyuma ibibazo byabo nk'abakongomani bakabyikemurira. Ati dore ko twari dutanga ibiganiro kandi byari bitangiye gucamo, gusa kuri ubu kuva izi ngabo rero zarenga muri iyi misozi miremire y'Umurenge umutekano warahabuze karahava. Abaturage bose bagiriramuka ubwoba kubera kuri jenoside yari itangiye kubakorerwa, bababuza kuva hamwe baje ahandi ndetse babuza amaduruwa yabo cyangwa se uburenganzira bwabo kugira ngo bakore ibyo bashaka mu gihugu cyabo, kandi bakabibuzwa n'igisirikare cy'amahanga aricyo cy'u Burundi. Bizakomeje gutanga impungenge ku baturage. Kuri ubu rero urumva ko imitero cyangwa se imirwano itangiye, bakomeje kugaba ibitero bagerageza kwigarurira ibi bice ndetse no kugira ngo bafate Minembwe, ariko bitari kubahira ahubwo bari gukubitirwa mu gihugu cya Kongo ndetse muri iyi misozi natwe irwaneho igakubita itababarira. Ibikorwa byamaganwa rero na benshi bavuganira abanyamurenge harimo abanyapolitiki ndetse n'abandi benshi batandukanye bo bwoko bw'abanyamurenge, bumvaga ko bene wabo bagiye gushirira muri aka karere bakicwa n'inzara. Abarimo Maître Moïse Nyarugabo uri kubarizwa ubu kuri ubu mu mujyi wa Goma hagenzurwa na Alliance du Fleuve Congo, yahamagarira abanyamakuru ababwira ibiri kubera muri iyi misozi kandi bikaba hacecetse nta muntu n'umwe batabariza. Perezida Felix Tshisekedi we akirirwa yirukanka mu Bufaransa agaragaza ko afite impuhwe y'abaturage b'abanyekongo bo mu burasirazuba bagizweho ingaruka n'intambara, ko agomba gufungura ikibuga cy'indege ngo bazanirwe imfashanyo. Nyamara bihabanye n'ibyo avuga, kuko abivuga muri nyamwinshi ariko uzagera kubo bireba abo baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba ibindi. Turaza gukomeza kubakurikirana rero iyi mirwano y'ubuye yatangiye iri kubera muri aka karere ka Rwitsankuku ariko n'ahandi hose kugeza kuri ubu. Twirwaneho iriteguye kuko yagabwaho ibitero n'umwanzi, kuko mbere y'uko agaba ibitero yabanjije gukora ico kuzunguruka igihugu cyose cyangwa se akarere kose ka Minembwe yaba za Rugezi. Hari komeza kugaragara ingabo nyinshi z'abazarendo ku bufatanye n'iz'u Burundi na FARDC ndetse n'abandi na FDLR n'indi mitwe myinshi, kuko ariyo ifasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu baturage b'abanyamurenge. Saha gusa za Nyabibuye, aha ni muri Mibunda werekeza ururenge rwa Mibunda, naho hari ibirindiro byinshi by'aba banzi nabo bari kwisuganya batekereza kongera kugaba ibitero kuri aba baturage b'abanyamurenge batuye muri iyi misozi. Ariko twirwaneho iyo ikomeje gutangaza ko izi ngabo zigomba gusubira iwabo, bitaba ibyo hakaba imirwano itoroshe ko batazatega amajosi ngo bateme, dore ko barimo barahiriye ko batazigera bavirira abaturage ngo bicwe. Turabakurikirana tunatabariza rero amahanga kureba ibiri kubera muri iyi misozi kimwe n'ibiri kubera ahandi henshi hatandukanye, apana guceceka ngo bareberere iyi jenoside iri gukorerwa aba banyamurenge muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Ibi rero byamaganwe na Alliance du Fleuve Congo ku cyicaro gikuru mu mujyi wa Goma mbere y'uko biba, ariko kuri ubu ingabo z'u Burundi zarinangiye zikomeje ibikorwa byabo by'urugomo. Turabashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Mirembe Capital News. Turabararikira kubana natwe makuru yacu ya nimugoroba cyangwa se igihe cyose tuza kubona inkuru ziri ngombwa ko tubagezaho ko biri komeza kugenda bifata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere k'imisozi miremire y'Umurenge. Kibisanzwe rero ni Fidele bagezaho amakuru, turabararikira kubana natwe mu masaha ya nimugoroba.